The title of my sermon, I've labeled it a spirit-led church. Mhaka ya dyondzo ya mina ndi yithile leswaku kereke leyi fambisiwaka hi moya. Why the spirit-led church? Hikwalaho ka yini ni thile dyondzo ya mina kereke leyi fambisiwaka hi moya? Because today we shall see how the Holy Spirit is not separated from the church. Hilaha namuntlha hi nga ta vona leswaku moya lowu kwetsima a wu hambanisiwanga na kereke. We shall also see how, when the Holy Spirit came to the church, what were the activities that these believers that were first called, how their lives after salvation. Hi ta vona ni hilaha loko moya lowu kwetsima wu tile ekerekeni leyiwani hi ta vona hilaha ku sunguriweke ku tirhiwa ha kona hi va apostola lavawani va nikiweke moya. But even before we go to verse 42, hi nga se fika ka verse 42, I want to bring to your attention that this is not this church that we see, it was actually prophesied. kereke leyiwani i kereke leyi yi nga vhumbiwa yi nga se za yi sungula. In Matthew 16 from verse 13 to 20, eka Matthew chapter 16 kusuka eka verse 13 kufika eka verse 20, Jesus went with his disciples in a region called Caesarea Philippi. u fikile Yesu Kreste eka vadyondzisiwa va yena eFilipi, And he asked his disciples a vutisa vadyondzisiwa va yena that who do the people say that the Son of Man is? xana vanhu va ri n'wana wa munhu i mani? And they say that he is John the Baptist. Vanhu va ku hi yena Yohana Mukhuvuri, Some say that he's Jeremiah. van'wani va ku i Yeremiya, Some say that he is a prophet. van'wani va ku i muprofeta. And Jesus turns to them and asks, who do you say I am? Yesu Kreste a hundzukela ka vona vadyondzisiwa a ku n'wina mi ri n'wana wa munhu i mani? And Peter says that you are Christ, the Son of God. Petro a ku hi wena Yesu Kreste n'wana wa Xikwembu. And Jesus tells Peter that Simon Bar-Jonah, that flesh and blood has not revealed this to you, but the Father who is in heaven. Yesu Kreste a byela Petro a ku leswiwani a wu swi nyiketiwanga hi nyama kambe u swi pfuleteriwile hi Xikwembu lexi humaka lexi nga le tilweni. And he says that on this rock I'll build my church, A vula leswaku eka ribye leri ndzi ta aka kereke ya mina, and the gates of hell shall not prevail against it. kutani heke ya le tiheleni yi nga humeleri ehenhla ka yona. So we see that in Matthew 16 from verse 13, Jesus had promised that he will build his church. Yesu Kreste u tshembisile kumbe u profetile leswaku u ta aka kereke ya yena kusuka eka Matewu 16. And this church will be different because Christ will be the one who has built it. And a vula leswaku kereke leyiwani yi ta va yi hlawulekile hikuva i Yesu Kreste a nga ta yi aka. This church will be built in the foundation of the word of Jesus Christ. Kereke leyiwani yi ta va yi akiwa eka masungulo ya rito ra Xikwembu. This church will be of people that have been bought by the imperishable blood of Jesus Christ. Kereke leyiwani yi ta va yi ri na vanhu lava va xaviweke hi ngati ya Yesu Kreste leyi yi nga hlawuleka. This church will not only be built once, but Christ will be building it every day and every day. Kereke leyiwani a yi nga akiwi hi nkarhi wun'we kambe yi ta va yi karhi yi akiwa hi masiku ni masiku. This church is of people that are called by God the Father, Kereke leyiwani i ya vanhu lava vitaniwaka hi tatana Xikwembu, saved by Jesus Christ, va ri karhi va ponisiwile hi Yesu and Kreste, sealed by the Holy Spirit and sanctified. va ri karhi va nikiwile moya lowu kwetsima ku nga wona lowu kotaka ku va yisa eka Xikwembu. This is the church that is the bride of Jesus Christ, that Christ washes it by his blood. Kereke leyiwani i kereke leyi nga niketiwa eka Kreste naswona Kreste u yi hlantswa hi rito ra yena. So as we going to
dive in Acts chapter 2 from verse 42, loko hi languta eka buku ya timhaka kwala hi nga hlaya kona namuntlha, we shall see that this is the fulfillment of that prophecy of the church that Christ said that he will build. hi ta swi vona leswaku kereke leyiwani hi leyi Yesu Kreste a nga yi vula loko se yi ta ku humelerisiweni. Also, just to mention that the book of Acts has a theme that we see the birth of the church and how the Holy Spirit empowers the church to do the ministry. Hi laha hi vonaka leswaku buku ya timhaka yi vulavula hi ta ku sunguriwa ka kereke ni hi laha moya lowu kwetsima wu fambisaka kereke leyi. Acts is not just a historical book. Buku ya timhaka a ko va buku ya matimu nje. It is a history from a theological perspective. I buku ya matimu laha yi sukaka eka timhaka ta matsalwa. It shows us the continuation of Jesus' teaching and ministry. Yi hi komba hi laha timhaka ta tidyondzo ta Yesu Kreste ti yaka emahlweni endzhaku ka loko se a ta va a yile ematilweni. And the apostles' teaching and ministry. Hi vona hi laha na vona va apostola va sungulaka mintirho ya ku tirhela Kreste kumbe kereke. And its fulfillment of the Great Commission of Matthew 28. Na hi ku hetisisa ka ku rhumiwa eka Matewu chapter 28. From verses 40 and 41 of Acts 2, Kusukisela eka verse 40 na 41. this church is made of people who have fled from the crooked generation, repented and baptized. Hi vona hi laha kereke leyiwani yi endliweke kumbe yi nga na vanhu lava va hundzukeke kusuka eka rixaka lera ku homboloka. From verses 42 to 47, which it shall explain the lifestyle of these believers of the first church. Se hi la ku vona mahanyelo ya vanhu lava va nga hundzuka kusuka eka verse 42 kufika 47. I want to bring your to attention of a common conjunction in these verses, which is and. A hi languteni marito lawa ya vuyelelaka eka tivhese letiwani ku nga rito kambe. I don't know if the Tsonga Bible has it, but in verse 42 we see and. A ni swi tivi loko yi ri kona laha kambe eka leya xinghezi ka verse 52 hi vona kambe. In verse 43 there's and. Eka verse 43 naswona ku na kambe. 44 there's and. Ni le ka verse 44 yi kona. 45 there's and. Eka 45 yi kona. 46 and. Ni le ka 46. Yes. So we see that there's a common conjunction that these practices were like added on each other, that you can't separate them and take one and leave the other one. Se ha swi vona leswaku marito lawa ya vuyelelaka kumbe rito kambe ri komba leswaku a ku ngeteriwa a wu nga swi koti ku hambanisa timhaka leti a ti ri karhi ti ngeteriwa. So in these verses we shall learn 4 key lessons. Hi ta dyondza swilo swa mune leswi nga na nkoka. That this church was a devoted church. Kereke leyiwani a ku ri kereke leyi a yi ti nyiketerile. This church was a loving church. A ku ri kereke leyi a yi ri na rirhandzu. This church was a worshiping church. A ku ri kereke leyi a yi dzunisa. And this church was a growing church. A ku ri kereke leyi a yi karhi yi kula. Again, I'll repeat, this church was a devoted church. Na kambe na tlhela ni engetela kereke leyiwani a ku ri kereke leyi a yi ti nyiketile. This church was a loving church. A ku ri kereke ya rirhandzu. This church was a worshiping church. A ku ri kereke leyi a yi dzunisa. And this church was a growing church. Naswona a ku ri kereke leyi a yi karhi yi kula. So the first thing that we shall see from verse 42, we see that the Bible says that and they devoted themselves. Loko hi languta eka verse 42 yiri a va chivirika kumbe a va ti nyiketela. The word devoted means Rito le ku chivirika ri vula it's defined, it is to give all or most of one's time or resources to a person or activity. Ku chivirika swi vula ku ti nyiketela nkarhi wa wena kumbe leswi i nga na swona eka swilo swo karhi. And we see that there are several things that they were devoted to. Hi languta swilo leswi a va ti nyiketele ka swona kumbe a va chivirika eka swona va apostole. They were devoted to the apostles' teaching.
a va ri karhi va chivirika edyondzweni ya vaapostola, They were devoted to the fellowship. a va ri karhi va chivirika eku hlanganeni ka vona, They were devoted to prayer a va ri karhi va chivirika eku khongeleni and also a breaking of bread. na le ku phemeni ka vuswa. So the first thing that we shall see is their devotion to apostolic teaching. Loko hi languta xo sungula hi languta ku chivirika ka vona edyondzweni ya vaapostola. This is to remind us of the Great Commission in Matthew 28 that Christ, when he was commissioning his disciples, he told them that go and baptize and teach them what I have taught you. Leswi I ku hi tsundzuxa xileriso kumbe ku rhumiwa loku hi nga ku twa eka Matewu chapter 28, laha Yesu Kreste a nga rhuma vadyondzisiwa leswaku a va yi va ya dyondzisa naswona va khuvula hi vito ra Yesu Kreste. And also Peter tells us this while he pens down 1 Peter chapter 2, verse 2, that he says, like newborn infants long for pure milk, spiritual milk, that by it you may grow up into salvation. Naswona loko hi languta eka Petro yo sungula chapter 2 verse 2 yi kombisa kahle leswaku vakreste lavantshwa va navela rito ku fana na n'wana loko a n'wisiwa a ha ri ntsongo. This was fundamental to their growth, Leswi a swi laveka leswaku va ta kota ku kula, since they had just been brought up, they were just been saved from the world. leswi a va ha ku heta ku va va ponisiwa eka vudyoho kumbe eka ku homboloka. They knew that the word of God, which Peter likens it to the spiritual milk, they wanted to take more and more of it so that they grow. Leswi Petro a fananiseke rito ku fana na ntswamba a va swi tiva leswaku ina va wu lava ntswamba lowu. They were willing to be discipled. A va ri karhi va tiyimiserile leswaku va dyondzisiwa. The second thing that we see is their devotion to fellowship. Hi languta ku chivirika ka vona eku hlanganeni. Their devotion, the word fellowship, this is the first time in the New Testament that the word fellowship has been used. La i nkarhi wo sungula eka testamente leyintshwa yi tirhisaka rito ku hlangana kumbe fellowship. So what does this word fellowship mean? Xana fellowship kumbe rito ku hlangana loko hi ri langutisile eka ndhawu leyi ri vula yini? It comes from a Greek word called koinonia. Ri ta ri huma eka xirimi xa Xigreek kumbe language ya Xigreek leyi vulaka koinonia, which means something in common. leswi vulaka swilo swo fana. So this has two meaning Swi na tinhlamuselo timbirhi or true understanding, kumbe ku twisisa kambe hi kambirhi, that they had this fellowship of the Father, the Son, and the Holy Spirit. va vile na ku hlangana hikwalaho ka Xikwembu Tatana, Xikwembu N'wana na Xikwembu Moya lowo kwetsima. John 1:3, 1 John chapter 1, Yohana yo sungula chapter 1 verse 3, verse 3, and also 1 Corinthians 13:14, naswona Vakorinto yo sungula chapter 13 verse 14, chapter 13 verse 14. which we know it is the grace of the Lord, Hi languta leswaku I tintswalo ta Xikwembu, the grace of the Lord Jesus Christ, tintswalo ta Xikwembu Yesu Kreste, and the fellowship of the Holy Spirit, which we always say, even the young ones say when they come to when they meet together, is a common prayer that we say that this fellowship is common to every believer. loko hi languta ku hlangana loku a ku ri hikwalaho ka moya lowo kwetsima, naswona I ku hlangana loku ku tolovelekeke eka vahlawuriwa kumbe vapfumeri. This morning, Eka mixo lowu I was talking to a brother, and I guess you also have those friends that say that, you know what, I'm saved, but I will not go to church. a ni ri karhi ni vulavula na un'wanyana wa vamakwerhu a ku ni ponisiwile kambe a ni nga yi kerekeni. Because you know, this church nowadays, they are church, blah, 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 church. They always say something about the church that try to excuse them not to come to church. Hikuva va swi tiva leswaku tikereke masiku lama van'wana va vula swin'wana kambe swin'wana va nga swi endli. But all those are just excuses, because everyone that is saved
always wants to be with people that have been saved. kambe leswiwani a ku nga ri ntiyiso hikuva a ntiyisweni munhu loyi a nga ponisiwa I tshama a lava ku hlangana na vakreste van'wana a kerekeni. There's an English saying that says that the birds of the same feather. Ku na xivuriso lexi hi xilungu lexi xi vulaka leswaku matuva lava ya fanaka Flock together. ma famba swin'we. And we all know that there are various groups. There are football groups that people who love football and are in those groups. We know that there is a billionaires club that people who are billionaires meet in those clubs. Ha swi tiva leswaku eka mintlawa yo hambanahambana vanhu lava va fanaka va famba swin'we. Ku na mintlawa ya vanhu lava va rhandzaka bolo va famba swin'we. Ku na mintlawa ya vanhu lava rhandzaka swo karhi va famba swin'we. So we see that it's common that people who have common identity always want to gather together and fellowship in their own way. Naswona hi swi toloverile leswaku vanhu lava fanaka hi swilo swo karhi na vona va ta lava ku hlangana va endla swilo sweswo swo fana. So it is impossible for someone to say that, you know what, I'm saved, but I won't go to church. So hikokwalaho a swi koteki leswaku munhu a ku I fana na vanhu vo karhi kambe a nga fambi na vona, a ku ni ponisiwile kambe a nga lavi ku hlangana na vanhu lavo ponisiwa. Hebrews 10:25 Vahebrew 10 verse 25 remind us that we should not neglect coming together, meeting together, ya hi tsundzuxa leswaku hi nga tshuki hi tshika nhlengeletano. as it is the habit of some, but encourage one another as all more you see the day drawing near. Tanihi leswi ku nga ntolovelo eka vanhu van'wana kambe yi vula leswaku khutazanani mi ri karhi mi khongotelana tanihi leswi mi vonaka siku ri tshinelaka. So it is a calling to everyone who is saved to devote themselves to fellowship. Kutani I ndlela leyi munhu un'wana na un'wana loyi a nga ponisiwa a vitaniwaka ku va a chivirika a ku hlanganeni na vakreste. They were also devoted to breaking of bread. A va ri karhi va chivirika eku dyeni swakudya swin'we kumbe eku phemeni ka vuswa. This is a Holy Communion. This is also like the Holy Communion that we have every first Sunday of the month. Leswi swi fana na xilalelo lexi hina hi xi tekaka kwala Trinity eka sonta un'wana na un'wana wo sungula wa n'hweti. A reminder of the death and resurrection of Jesus Christ. Hi ri karhi hi tsundzuka rifu na ku pfuka ka Yesu Kreste. 1 Corinthians 11:24-26 Vakorinto yo sungula chapter 11 verse 24 ku fika 26. says that, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, for it is for you. Do this in remembrance of me." The same way he also took the cup after supper, saying, "This is my cup, is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink the cup, you will proclaim the Lord's death until he comes back." A va ri karhi va hlaya Vakorinto yo sungula 11 verse 24 ku fika 26. So we see that all this was about every time they met together, they wanted to remember this event, the event of the life of Christ, the death of Christ, and the resurrection of Christ. Se ha swi vona leswaku eka minkarhi hinkwayo loko va ri karhi va hlangana vanhu lava a va lava ku va va tsundzuka rifu na ku pfuka ka Yesu Kreste. It was fundamental in their coming together not to forget about that. A swi ri na nkoka leswaku loko va hlangana va endla swilo leswi leswaku va nga tshuki va swi rivala. We also see their devotion to prayer. Hi langutana ku chivirika ka vona eka xikhongelo. Just some few verses behind. Tivhese tin'wanyana leti hi nga siza hi ku hi fika eka verse 42. In Acts 1, Loko hi languta eka Timhaka chapter 1, we find that from verses 15 onwards, kusuka eka verse 15 loko hi ya emahlweni, we see that even before the birth of church, these people were praying. ku nga se za ku humelela na nhlengeletano ya kereke vanhu lava a va ri ku khongeleni. So we see that this church was founded while people were praying. Ha swi vona leswaku kereke leyiwani a yi kumiwa ehenhla ka vanhu lava a va ndlayini a va khongela.
It signified their dependence to God. a swi kombisa leswaku a va tshembela eka Xikwembu. Colossians 4:2, Loko hi languta eka Vakolosa chapter 4 verse 2, Paul writes to them and says, devote yourselves to prayer. Be watchful and thankful, and pray to us too that God may open the door for our message, so that we may proclaim the mystery of Christ, for which I am in chains. Pray that I may proclaim it clearly as I should so. Muapostola Paulo a ri karhi a va hlohlotela leswaku tiyiselani emukhongelweni mi hi tekela kona hi ku khensa. Va hlaya Vakolosa chapter 4 verse 2 and 3. So we see that these four things were important when they were coming together, that they did it constantly when they met together. A swi vona leswaku swilo leswi swa mune a swi ri na nkoka loko va hlangana, ku chivirika edyondweni, ku chivirika eku hlanganeni, ku chivirika eku phemeni ka vuswa na ku chivirika emikhongelweni. In verse 43 we see the result of this. Loko hi ya eka verse 43 hi languta mihandzu ya swilo leswi swa mune. The word of the Lord says, and awe came upon them and upon every soul, and many wonders and signs were being done through the apostles. Verse 43 ku kambe ku chava a ku ri embilwini ya un'wana ni un'wana, kutani mahlori la yo tala ni swikombiso a swi ri karhi swi endliwa hi vaapostola. This awe, this fear that came, a reverential fear that grew, it was because of the proper understanding of who God is. Ku chava loko a ku ri kona a ku ri ku chava ka xichavo, hayi loko ya ka ku nga ri ka ntiyiso, kumbe a ku ri ku chava ka ku kombisa ku hlonipha. Solomon writes in Proverbs 8:13, Swivuriso 8 verse 13, Solomon a tsala a ku that the fear of the Lord is to hate sin. ku chava Yehova I ku venga xidyoho. We have different kinds of fear that people have. Kuna ku chava ku hambanahambana loku vanhu va nga na kona. And so we have the unhealthy fear and the healthy fear of God. Kuna ku chava loku nga kahle, ku va na ku chava loku nga riki kahle. Unhealthy fear is a negative or unholy dread of God. Ku chava loku nga riki kahle hi loku ya ku kombisa leswaku ingaku Xikwembu a xi kahle. But we have a positive, a healthy fear is a positive, holy fear of God. Kambe ku chava ka kahle I ku chava loku kombisaka xichavo eka Xikwembu kumbe ku hlonipha eka Xikwembu. And a healthy fear of the Lord is seeing God as a cruel and vindictive God. Ku chava loku nga ri ku kahle I ku va hi languta Xikwembu tanihi Xikwembu lexi xi nga kwata lexi xi lavaka ku hi khomisa tingana. But a healthy fear is God is a righteous God. Ku chava loku ka kahle ka ku hlonipha I ku va hi twisisa leswaku Xikwembu I Xikwembu lexi lulameke. And healthy fear of the Lord sees God as a hard to get along with Father. Ku chava loku nga ri ku kahle ku ehleketa leswaku Xikwembu I munhu loyi a swi tikaka ku va na vuxaka na yena. But a healthy fear sees God as a loving Father. Kambe ku chava ka kahle ku kombisa leswaku Xikwembu I Xikwembu lexi munhu a nga xi rhandzaka kumbe I Xikwembu lexi nga na rirhandzu. We also see that miracles were part of them. Hi languta leswaku mahlori a ku ri swin'wana leswi vaapostola a va swi endla. Miracles were special powers that were only given to the apostles. Mahlori a ku ri leswi a swi nikiwi a ku ri matimba lawa vaapostola a va nikiwile. So we shall go to our second point, which is from verse 44 and 45. Hi ya eka nhlokomhaka ntsongo ya hina ya vumbirhi leyi nga ka verse 44 na verse 45. Which is, this church was a loving church. Leyi vulaka leswaku kereke leyi a ku ri kereke ya rirhandzu. It reads that all who believed were together or they were united. Yi hlayeka leswaku hinkwavo lava a va pfumela a va tshama swin'we kumbe a va ri na vun'we.
Their love was expressed in their unity and their willingness to sell their possession to meet someone else's need. Hi swi vona hi laha a va tiyimiserile ku xavisa swilo leswi a va ri na swona ku nyika vanhu lava a va pfumala. Brothers and sisters, just Vamakwerhu, to bring to your attention that good theology affects your practical life. vamakwerhu ku tisa emahlweni ka n'wina leswaku loko munhu a ri na dyondzo leyinene ya Xikwembu naswona yi ta khumba vutomi bya n'wina. Their faith was with actions. Ripfumelo ra vona a ri ri na mintirho. That we see that this was a united church. Hi laha hi vonaka leswaku kereke leyiwani a yi ri na vun'we. Their unity was because they were all children of God. Vun'we bya vona a byi ri hikwalaho ka ku va hinkwavo a va ri vana va Xikwembu. Nobody saw themselves as special. A ku nga ri na munhu loyi a ti vonela henhla ka van'wani. Remember in verse 41, they were all people that were called from sin to salvation. Tsundzukani loko hi languta eka verse 41 i vanhu lava va vitaniweke va huma eka rixaka lero homboloka va ya eku pfumeleni ka Yesu Kreste. Also to bring to your attention Ku tisa eka n'wina that these Christians that we see here vakreste lava hi va vonaka laha were converted in the day of Pentecost. a va ri karhi va hundzuka kumbe va ponisiwa hi siku ra Pentecosta. And turn back to Acts chapter 2 Loko hi ya eka Timhaka chapter 2 From- hala masungulweni from verses 8. loko hi sungula ku hlaya eka verse 8. And it reads, "And how is it that we hear each of us in his own native language, Scythians and Medes and Elamites and residents of Mesopotamia, Judea and Cappadocia and Pontus and Asia, Phrygia and Pamphylia, Egypt and the parts of Libya belonging to Cyrene, visitors from Rome." These were people that had left their homes. They were so far from their places, and they just got saved in Jerusalem, and they haven't returned to their homes. Loko hi languta laha hi vona vanhu loko hi hlakusiwa ka verse 8 va ku swi endlisa ku yini loko hi va yingisa va vulavula hi ririmi leri un'wana ni un'wana wa hina a tswariweke eka rona. Va kombisa verse 9 tinxaka to hambanahambana ku komba leswaku vanhu lavawani va te va huma eka matiko yo hambanahambana va fika va ponisiwa kumbe va hundzuka eYerusalema kambe a va nga se za va tlhelela emakaya ya vona. So the people who were in Jerusalem, Vanhu lava a va ri Yerusalema who were saved, lava va nga thought, ponisiwa because of the salvation that they had received, sought to, in love, to share their possession with these people. lava nga ponisiwa eka tiko lera Yerusalema va vile va lava ku kombisa leswaku va ponisiwile hikuva va kombisa hi mintirho ya ku va va xavisa leswi a va ri na swona va nyika vanhu lava a va pfumala. In Acts 5:32, we shall see it later. Eka Timhaka chapter 5 verse 32 hi ta swi vona loko hi karhi hi dyondza hi tisonta leti landzelaka. In some few weeks that we shall see, this was a common thing that they were selling their possession and to cater for the needs of the people that were around. Hi ta swi vona leswaku a swi tolovelekile ku vanhu va kereke va xavisa leswi va nga na swona ku nyika eka lava pfumalaka. They didn't just come and pray and leave people in needs, but they cared that to see, is there anyone who is in need, and they tried as much as possible to sort those needs. A ku nga ri vanhu lava nga ta hi ku khongela na ku dyondza rito ntsena a va tlhela va va na mhaka na vanhu van'wani lava a va pfumala. Brothers and sisters, Vamakwerhu, our gospel is sometimes veiled because we only preach the gospel, we only preach, but our actions of love is not reflected in the church of the Lord today. vamakwerhu minkarhi yin'wanyani timhaka ta ku dyondzisa evhangeli ya hina swa tsan'wisa hikuva hi languta eku dyondziseni ntsena kambe hi nga languti eku pfumaleni ka vanhu lava hi va dyondzisaka. Salvation is not only words. Ku ponisiwa a hi timhaka ta marito ntsena. In Matthew 25, Ka Matewu chapter 25 when Jesus speaks about the end times,
loko Yesu a vulavula hi minkarhi ya makumu And he says that I was in prison and you never visited me. I was hungry and you never fed me. loko Yesu a vulavula hi timhaka ta ku yena a ri khotsweni a mi zanga mi ni vhakela a ni ri na ndlala kambe a mi zangi mi ni phamela. So salvation, we see that salvation is inside, but the actions will speak about the person that you're worshiping inside. Ha swi vona leswaku ku ponisiwa i mhaka leyi yi nga le ndzeni kumbe yi humelelaka endzeni ka timbilu ta hina, kambe mintirho yona yi ta tikombisa ehandle ku kombisa leswi humeleleke endzeni ka timbilu ta hina. Even though they were different in genders, hambileswi a va hambanile hikwalaho ka rimbewu, in ages, na hi malembe, in races, na hi rixaka kumbe tinxaka, in classes, hi ndlela leyi a va tikhoma ha yona, in stature, hi ndlela leyi a va hanyisa swona, in intellect, hi ndlela leyi a va dyondzile ha kona. they were still united because they saw themselves as sinners who were saved by grace. hambileswi a va hambanile hi ku ya hi ku hambanahambana kwaloko a va ri na vun'we hikwalaho ka leswi a va ponisiwile hi Yesu Kreste. They were united because they felt they have received justification from the guilt and penalty of sin. A va ri na vun'we hikwalaho a va swi tiva leswaku va rivaleriwe swidyoho swa vona naswona va ponisiwile. They have received adoption in Jesus Christ and identification with Christ. Va kumile ku vitaniwa vana va Yesu Kreste naswona va le ka xivandla xin'we. They were placed under grace, not the law. They were placed under grace, not the law. A va ri ehansi ka tintswalo ku nga ri ehansi ka nawu. They were given the Holy Spirit to live within. A va nikiwile Moya lowo kwetsima ku hanya eka vona. They were promised to be helped in all affliction. A va tshembisiwile ku pfuniwa eka mahlomulo hinkwawo. They were assured of a standing in God's election. A va tshembisiwile leswaku va ta yima eka Kreste kumbe eku hlawuleni ka Xikwembu. They were confident of the coming glory. A va ri na ku tshemba eka ku kwetsima loku taka. They were confident of no separation from the love of God. A va tshembisiwile leswaku va nga susiwi eka rirhandzu ra Xikwembu. They were all walking on the narrow road with their cross. A va famba eka ndlela leyo khuma. A va famba eka ndlela leyo khuma na xihambano xa Kreste. Eyes fixed on the plow, not looking back. Va langute eka xihambano xa Kreste naswona va nga ha tlheleli endzhaku. They were all have died to themselves, hated the world, hated their families for the sake of salvation. A va titshikile va ri karhi va ri na rivengo eka swa misava naswona va ri karhi va endlela ku ponisiwa ka vona. This does not mean communism or socialism. Leswi a swi vuli leswaku a va ri na ndlela yo hlawula van'wanyani kumbe ndlela yo hambanisa hi ku ya hi rixaka. Or Burikani, does it mean that you should sell your car? A swi vuli leswaku Mr. Kathunga mi fanele mi xavisa movha ya n'wina. No, it doesn't mean socialism. It was voluntary, as we see that there are people who had homes that they were meeting in. A ku ri leswi a swi endliwa hi vanhu lava a va ti endlela kusuka eka vona vinyi, a swi nga susumetiwi hi vanhu. So in understanding this is not a descriptive. This is not a descriptive to show that this is a descriptive that describes how they lived. It doesn't prescribe that this is how the church should understand this. Now leswiwani a swi kombisa hi ndlela leyi va Kreste lava a va hanyisa swona. A swi hlamuseli hi ndlela leyi na hina hi fanelaka hi endla hi mhaka leyi kumbexana leswi a swi hlamuseli ndlela ya ku lerisa kambe swi hlamusela hi ndlela leyi a va hanyisa xiswona. Because of time, let us go to the third point, which is a worshiping church. I kereke leyi a yi rhandza ku dzunisa kumbe leyi a yi dzunisa. We are told that day by day, Hi byeriwa leswaku siku rin'wana ni rin'wana, which means it is not only on the Lord's day that they met, but daily there was a daily routine of worship. leswi vulaka leswaku a va nga hlangani kan'we ntsena.
a ku ri na masiku na masiku leswi a va hlangana. We know that there are Sunday Christians around, Hi tiva leswaku ku na vakreste va sonta ntsena kwala, or there are people who only go to church once in a year, kumbe vanhu lava yaka a kerekeni kan'we a lembeni, either in the beginning of the year kumbe loko lembe ri sungula, or Easter. kumbe hi siku ra hi nkarhi wa paseka. But we see that this church practice this, they fellowshiped every day. Kambe vakreste lava a va tshama va ri karhi va hlangana minkarhi hinkwayo kumbe masiku hinkwawo. Their worship was not confined to the temple only, but also in their homes. Ku hlangana ka vona a ku nga ri ekerekeni ntsena kumbe ka muako wa kereke ntsena, na le makaya ya vona va hlangana. Yeah, so this is important, and just to ask you, do you also worship in your homes? Leswi swi na nkoka, nakona lava ku mi vutisa leswaku n'wina emakaya n'wina ma hlangana na vakreste van'wana. And there was also something that was part of their worship, Na swin'wana leswi a swi ri eka ku hlangana ka vona, and it is swallowship, a ku ri food. okay, a ku ri timhaka ta swakudya. Food was part of their fellowship. A va lunghisa swakudya leswaku va kota ku dya swin'we loko va hlangana emakaya. That we see, the Bible says that together, attending the temple together and breaking bread in their homes, they received food with glad and generous hearts. Ha swi vona leswaku loko hi hlaya eBibeleni yi kombisa leswaku a va hlangana kun'we eku phemeni ka vuswa loko va ri karhi va hlangana. So also we note something, that they received their food with glad. Va amukele swakudya hi ku tsaka, verse 46. So is as we saw in verse 43 that there was all that was in the church. It wasn't only that they were terrified and they couldn't move, but we see that there was that awe, but they were also glad at the same time. Loko hi languta ku chava loko hi nga ku vona eka verse 43, a ku nga ri ku chava ka ku rhurhumela kumbe ka ku chava leswaku xikwembu i xikwembu lexi xi nga ri ku kahle, kambe a ku ri ku chava ka ku komba ku hlonipha loku nga susumeta leswaku va va na ku tsaka eku hlanganeni ka vona. The joy of the Lord was in their hearts. Ntsako wa moya kumbe lowu tisiwaka hi xikwembu a wu ri etimbilwini ta vona. Of course, this joy comes because they know that they have been saved from the wrath of God. Ku tsaka loko a ku tisiwa hi mhaka ku a va ponisiwile eka vukarhi bya xikwembu. The fourth point, nhlokomhaka ntsongo ya vumune, this was a growing church. a ku ri kereke leyi a yi ri ku kuleni. Their lifestyle was not hidden from the community. Mahanyelo ya vona a ya nga tumbelelangi tiko leri a va tshama ka rona kumbe ndhawu leyi a va tshama ka yona. Brothers and sisters, Vamakwerhu, true worship either makes the unbelievers uncomfortable around you, or it will attract them to you. vamakwerhu ku dzunisa ka ntiyiso ku ta endla leswaku lava nga riki vapfumeri va nga koti ku tshamiseka hikwalaho ka vutomi bya wena, kumbe vutomi bya wena byi va koka ku va tisa eka xikwembu. So as we see in their devotion of the word of the God, in breaking the bread, in their loving for each other, made the unbelievers, the people who in the community that they were living with, to desire to have this kind of fellowship. So ndlela leyi vapfumeri lava a va hanya hi yona ku endle leswaku ku koka matihlo ya vanhu kumbe ku koka vutomi bya vanhu lava a va tshama eka ndhawu yaleyo leswaku na vona va navela ku ta eka Kreste. The word of God says in verse 47, Loko hi languta eka verse 47, that praising God, having favor with all the people. loko va ri karhi va dzunisa xikwembu va tsakeriwa hi tiko hinkwaro. They used this favor to evangelize to the community. Va tirhisile ku tsakeriwa lokuwani ku hangalasa evangeli eka tiko. Just to note that, do you know that we only speak about something that we love? Ku kombisa leswaku xana ma swi tiva leswaku vanhu va vulavula ntsena hi timhaka leti va ti rhandzaka. Think of that good experience that you had. Maybe you went out or you saw a movie
or something interesting that you experience, it is so easy that you'll want to go to your closest person and tell them that this is what I experienced today. hleketa ntsena hi nkarhi lowu kumbexana I nga tshama I vona xitori xo karhi kumbe I endla swilo swo karhi swi ta ku olovela loko ku ri ve swi ku tsakisile ku vulavula hi swona na vanhu van'wana. And there's that joy that comes within that when those people also want to experience what you experienced. Ku na ku tsaka loku taku leswaku vanhu lava u va byelaka na vona va lava ku twa leswi wena I nga hlangana na swona. Does that explain why we don't want to evangelize? Xana swi nga va swi hlamusela leswaku hikwalaho ka yini hina hi nga lavi ku hangalasa mahungu lamanene? Is it because we don't really love Jesus, that's why we don't want people to know about him? Xana hi mhaka leswaku a hi n'wi rhandzi Yesu Kreste, that's why hi nga lavi ku hangalasa mahungu lamanene? So we see that the Lord added their number. The addition is Jesus who was adding to their number. Hi vona leswaku Yesu Kreste u engeterile vanhu van'wani eka vakreste lava a va ri kona. The church was comprised of saved people, as we see in the last part of verse 47. Kereke a yi ri na vanhu lava a va ponisiwile kumbe timembara ta kereke a ku ri vanhu lava va nga ponisiwa tanihiloko hi vona eka verse 47. They didn't try to find their own ways to bring people in church. A va ringetangi ku ti endlela timhaka ta vona leswaku vanhu va tikuma va ri kerekeni. We find that in this century that there are so many different ways of marketing that the church tries to do to attract the people in church. Vanhu va endla timhaka to hambanahambana masiku lama leswaku va ta kota ku kuma vanhu va ta ekerekeni va endla mihlolohlo na miringo hinkwayo yo talatala. But this church lifestyle attracted people to church. Mahanyelo ya vanhu va kereke leyiwani hi mona ma nga endla leswaku vanhu va lava ku ta ekerekeni. Now with all this, we get to the last point that we ask ourselves. Hi ri karhi hi ta eka mahetelelo ya dyondzo ya siku ra namuntlha. What then? So hi fanele hi endla yini? Brothers and sisters, we see that this church was a church made of believers. Ha swi vona leswaku kereke leyiwani a ku ri kereke leyi yi endliweke hi vapfumeri. First, I'll want to ask does this describe our church? Ni lava ku vutisa ku xana leswiwani swi hlamusela kereke ya hina namuntlha kwala eTrinity ke? 1 Peter 4 verse 17 Petro yo sungula chapter 4 verse 17 says that judgment begins in the household of yi vula God. leswaku ku avanyisa ku sungula endlwini ya Xikwembu. In Revelation chapter 2 and chapter 3, Hlavutelo chapter 2 na chapter 3 we see that God had already started judging the church. hi vona leswaku Xikwembu a xi sungurile ku avanyisa kereke. That the Ephesian church had abandoned the first love. Leswaku kereke ya Efesa a yi tshikile rirhandzu ra yona ro sungula. The Pergamum church had false teaching and sexual immorality. Loko hi languta kereke ya Pergam a yi ri na vudyondzisi bya mavunwa yi tlhela yi ri na swidyoho. Thyatira also had sexual immorality and false teaching. Na yona kereke ya Thyatira a yi ri na vudyondzisi bya mavunwa na xidyoho xa vuoswi. Sardis was dead and had just a small remnant. Naswona kereke ya Sardi a yi ri kereke leyi a yi tiferile kambe ku ri na van'wani kwala ka kereke yaleyo a va tiyisela. Laodicea was neither hot or cold. Loko hi languta kereke ya Laodicea yona a swi nga vonaki leswaku xana va tiyisela kumbe a va tiyiseli. If God would judge Trinity today, Loko namuntlha Xikwembu a xi lava ku avanyisa kereke ya Trinity ke? is our church described with these things that we have seen that the first church had? Xana kereke ya Trinity yona yi hlamuseleka tanihi kereke leyi fanaka na kereke yo sungula leyi hi nga yi hlaya kumbe hi nga yi dyondza eka buku ya Timhaka ke? And brothers and sisters, to note that this church is not just a four-wall church, it is made of people. Na ku languta leswaku kereke leyiwani a hi kereke ya misava. So I'll ask you, Ta mi vutisa,
Does your life reflect these things? Xana vutomi bya n'wina byi fambelana na swona swilo leswi hi nga swi dyondza? Do you have appetite of the word of God? Xana mina ku navela ka rito ra Xikwembu? This verse 41 people, Loko hi languta vanhu lava nga hlamuseriwa eka verse 41. the 42 to 47, this was their lifestyle. Loko hi languta vanhu lavawani 42 kusuka eka verse 42 kumbe ku fika ka 47, a ku ri mahanyelo ya vona. That it means that this is like a lifestyle that when after they were saved, this is the lifestyle that they lived. That it is impossible that we claim to be saved in verse 41, called out of the world, and not reflect this from verse 42 to 47. A swi koteki leswaku loko hi ri vanhu lava rixaka ro homboloka endzhaku ka ku ponisiwa hi kala hi ya mahlweni hi hanya hi ndlela liya a hi hanya ha yona, kambe ku kombisa leswaku hi vitaniwile hi humesiwa eka rixaka ro homboloka hi hanya hi mahanyelo laya nga cinciwa kumbe yo hambana na lama hi nga humesiwa eka wona. It is so sad that the 21st century church, there's people don't love the word of God. Swi kombisa tingana leswaku eka malembe lawa hi hanyaka eka wona vanhu a va ha rhandzi rito ra Xikwembu. Christian do not want to meet with other believers. Vakreste a van'wani a va ha swi lavi na ku hlangana na vakreste van'wani. People don't love prayers, Vanhu a va rhandzi xikhongelo, and there's no Holy Communion that is practiced often. a ku le ku tekiweni ka swilalelo a tikerekeni. People are not hospitable. Vanhu a va kombisi malwandla eku hlanganeni ka vona. There are several classes in church, Ku na vanhu lava va nga ka ntlawa wo karhi etikerekeni, and when they meet, is only entertainment. loko va hlangana enkarhi wa ku va kombisa timhaka ta ku tlanga kumbe ta ku cinacina. That would answer why the church is not growing in the 21st century. Swi ta kombisa leswaku hikwalaho ka yini kereke eka malembe lawa yi nga ri ku kuleni. So I'll try to press this to you, brothers and sisters, Vamakwerhu ni rhandza ku tisa leswi eka n'wina, that God died for the church. leswaku Xikwembu kumbe Yesu Kreste u fele kereke. And this church is comprised of people like me and you, Kereke leyiwani yi na vanhu lava fanaka na mina na n'wina, who are called out of darkness into light. lava va nga vitaniwa kusuka eka munyama ku ya eku vonakaleni. Do you want to be in this church? Mi lava ku va eka kereke leyiwani? Because this church is a bride that Christ will come and take to heaven. Hikuva i kereke leyi Yesu Kreste a nga ta a ta yi teka tanihi ngamu ya yena ku ya ematilweni. This church is not only Trinity. Trinity is a church, but when Christ comes, it doesn't mean that we'll only come for Trinity. Kereke leyiwani a hi vulavuli hi Trinity ntsena, kereke leyi ku nga ngamu ya Kreste i kereke ku katsa na vakreste hinkwavo lava nga kona emisaveni hinkwayo. This church is bigger, is all through the world, and it's only for the people that has been saved by the blood of Jesus Christ. Kereke leyiwani i kereke leyi kulukumba swinene leyi yi nga na vanhu lava va ponisiweke hi ngati ya Yesu Kreste. So I'll ask you, Na mi vutisa, have you been saved from this world? xana mi ponisiwile kusuka eka rixaka leri ra ku homboloka ra misava? You might be in Trinity, but still not be in this church. Mi nga va mi ri kona kwala akerekeni kumbe ka maako wa kereke ya Trinity, kambe mi nga ri xiphemu xa kereke leyiwani ya Kreste. I'll plead with you that today God is calling you to this church. Ni nga mi tsundzuxa ni ri karhi ni mi hlohlotela ni ri ku leswaku Yesu Kreste i le ku mi vitaneni eka kereke leyi, That you may be saved from the wrath that is coming. leswaku mi ta ponisiwa eka vukarhi lebyi nga kona byi nga ku teni. All the world, everything that is in the world is passing away. Swilo hinkwaswo leswi nga emisaveni swi le ku hundzeni. But God is saving, is building His church, and He wants you to be in this church. Kambe Xikwembu xi le ku akeni ka kereke ya xona, ene xi lava leswaku n'wina mi va part ya kereke leyi xi nga ku ya akeni. These are people who are
who doesn't want to, who are tired of their lifestyle and wants to live this lifestyle of Jesus Christ. lava xi va vitanaka I vanhu lava nga karhala hikwalaho ka xidyoho xa vona kambe va lava ku hanya vutomi lebyi byi nga ka Yesu Kreste. If you will only be saved today. Loko ingaku mi nga ponisiwa eka siku ra namuntlha. J.C. Ryle says that tomorrow is of the devil. Mun'wani wa mutsari va nge I J.C. Ryle I hlamusela leswaku loko I ku I ta ponisiwa eka ra mindzuku a ri tivi hi munhu I ra Satan. Today is of the Lord. Namuntlha hi rona siku ra hosi kumbe hi rona siku ra ku ponisiwa. The devil doesn't care if you have good plans of holiness tomorrow if you won't start today. Xikwembu a xi na mhaka leswaku wena I na tiplan ta wena mindzuku ta kahle namuntlha hi rona siku I nga nyikiwa rona. If you'll only listen to this word and desire to be part of this church. Ingaku namuntlha mi nga yingisa rito leriwani mi kota ku va xiphemu xa kereke ya Kreste. I'll close with Isaiah 55:6 verse 7. Ni ta hlaya eka Isaiah 55 verse number 6 kufika eka verse 7. Which says that, seek the Lord while he may be found. Call upon him while he is near. Let the wicked forsake his ways, and unrighteous man his thoughts. Let him return to the Lord, that he may have a compassion on him, and through our God he will abundantly pardon him. So Isaiah 55 verse 6 kufika 7. Lavani Yehova loko a kumeka, welelani eka yena loko a ri ekusuhi. Lowo biha a tshike ndlela ya yena, ni walunya miehleketo ya yena, a tlhelele eka Yehova la nga ta n'wi twela vusiwana, ni ka Xikwembu xa hina lexi rivalelaka ku nga ri hi mpimo. God is building his church, and I pray that you might desire to be in his church. Xikwembu xi le ku akeni ka kereke ya xona, ni khongela leswaku na n'wina mi ta va na ku navela ka ku va mi va xiphemu xa kereke ya Xikwembu. Amen. Amen. Let's pray. Ai khongeleni. Lord, we thank you for your word, and we pray, the Lord, may you examine our hearts. I pray, the Lord, may you help us to be saved. I pray, the Lord, may you bear this fruit in us, if indeed we are saved. The Lord, our desires, our thirst shall be of righteousness. The Lord, we shall seek to devote ourselves to the word. The Lord, we shall seek to pray. The Lord, we shall seek to come together, as David will say that I was glad that when I was called to come to the house of the Lord, that also in Psalm David says that one thing that I've asked, only that I may be in the house of the Lord forever and ever. Lord, I pray that desire may be of ours also. Lord, I pray that, Lord, may you teach us to love one another. As you have called us to be brothers and sisters, you told your disciples that how will they know that you are my disciples, but if you love one another. Lord, I pray that, Lord, may you teach us to love one another. I pray that, Lord, also may you help us to worship, because worship is worship. The Lord may come together and praiseworthy and ascribe glory for you and you alone, because you alone desire. I pray the Lord, may you help our church to grow by the testimony that we have on one another, by our lives, the Lord, we live here, and in our homes, the Lord, fellowship, worship, we may not only be in this church, but also in our homes, as we even hear about Sister Bello, even the life that Lord she's living, even the neighborhood that wants to come to, the children want to learn from her, and even the families. I thank you for the fellowship the Lord we have even in the house of Mr. Shisana. I pray the Lord, may this continue being in our lifestyle, may continue being in our church, the Lord, we may come together and exalt your name. We thank you for your word. I pray the Lord, may we only not be hearers, but doers. I pray the Lord, may you save even one today for your glory, that Lord, this church may grow not only with people who just attend, but with saved people, the Lord, you've called, and you are coming to
take them to heaven. In the mighty name of Jesus Christ, we pray, trust, and believe. Amen.